Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Hadian baka sorkar jela kala ajing bed ban pleno iki dukan kapsnyo bat ki beauty parlor. Henry ki babon na kinong kapsnyo ki bajo kamai dakan ka kam kila penpau ya kajing namar kajing bamla ban pendam ya kajing patha jong ka sorkar ha ka bede bat ka por kapsnyo namar ba katkom kajing patha jong ka sorkar la ajing ben tang ar prominent ban pendap ya kajing kapsnyo ya ki pajba ni ki customer ki bawan hapo ka dukan ya uwei ni ka wei ka breu uwei urang ba ubajo kamai da ka ba kapsnyo man la kasngi ha kajing kran bat ka bat CCTV ulai tho babaro ki dukan kapsnyo kila bo renti ye kajing ptha bala penjari de ka sorkar leng ba katnat ka koi ka khya Henry ki yakndo jing ru ha ka bai dei bat ka dor bai kapsnyo namar ba ki ha ban penkiyo ye ka bai kapsnyo da ka ba o dor tam na ki pai ba ki bawan kapsnyo nong te kala don nadu perbahang basdang ya kalau dong mangil apan kang mai di ginong trei ngim ngil apan siu na pala mai kemar don kamai ke bangi le nadu ko por hadu menta kala sulong mai ba don jingmi kebun stang ke jinglot nomor yaki staff rajong ni hapen biang ke tulok lada kam dei full maknaru steng and then sabat kiwi jing don kam ni habanai ho ngai ki tiar kita riki begini khap si yang kataru with restrictions nomor 1 melak penculik khap pathar riki yenu long hap tip ti di customers rajong diberi penabar ngim kham tangki customer rajong ki bangila ditip pergi long ta ki badan hangni ki bamde ki bawan na sabar ngile entah mentar singi yo ban play ba dengan number body ban play ka dukan juga di kami kupor ngadan sangut ki staff te mangabu syatang arngon di bat use bar kha kilong disposable way ngadu ka towel ki han napkin and then ki gloves and then use sanitizer ini thermo gun ne and then bar kha hi bat ki ni face shield mo play ki mask ki don ata ke detol ni use paro kha ki di bagila ai ka sarkar rin ba de ne kumta but ni maintain bit tang ka ni ka cutting ba ka shaving mle igi yu kan kumbala batai ko sarkar kumta hingile kaya nomorwa lada pi khaps nyu long lanyo sang tu baduna ka snyu ka khle te la man pendap san minute la ni aku minute rei bolong normal use nyu kemot kebakloi du ru steng genta kebakloi du siteng genta kebakloi du siteng genta di balong khasan arfu minute bat cutting bat shaving le te ke pamla along gitu tinga nakaliang jangan kerpat sarkar la dakala ban kam eye relaxation khendiap nomor ba tangon khaps ni ru kebak siteng genta simpa disebab ke shaving ru dakum nu bakloi du ru khasan minute nama ka di ke blade pimla ban sule wud mari ka ot sei ke do tang arngot baik bahapo arngot bar manga bar kini gista kiburi ke bawan hadian ki hap song sabar kedon ke sip ni dan ni ki yak kai stu ngila sim ke nambar ngi safon bale pelang be hoi ke plastik ngila te ki dawan sim gitu ngi saai pada dispose pat lagi kejing robobon nomor ba pihapan follow gitu ke protokol kumbala bo kae ba nomor baki customer teng-teng ha kejing kerki kejing yo kimla ban follow dekat lu ngingin la ban maintain kum ta hoi naka kejing persang jungi ke long 100% andai long nang ban ong gain tamalong kai ke bangi la ngin le kum ta kum bala abu kum ta ngin le ti sakawai ru ka dor menta sangi sim ru ko tengah dan musim san po tengah menta pindalakan kulit igini baru khoi tang ka expenditure kalau apa new po fra po tengah te kumut no customer pinap at sa kabay light sa kabay rent sa kabay nang tray sa ka profit lo jong te kumut kalakta yu pa iba bubon nomor ba kini fitiet pihak berat te ladang ngim sim no customer kumno ngan ber mga anak pelajar nga ka pamalong
Menshua ngishim tang ya khapsnyu ngishim menrufo tangga ga shaving ngishim sanpo. Ti menta initially barang supli kumni empat sutu ki customer kidang bopli ru ban sunyon tan ru mlongi ban sim kabu tan ru mlong ti kat kum ba shu long la very less margin profit ngishim shi spa cutting shi spa ka shaving. Bun sin ha dukan jong ai ki customer la jong ki bala ka menta la shifo kar wisnam. Ngamla bangan susim dak jo kador nga ban penduna kendiat kat kumbuyu henry ki babon ni ki jenjar ban le kumta namar ba kimi ne yang ki le office ki le chene kin ra kumnu ki tiar jong ki kalau impossible henry menta ba ki la tip ba kedon kini ki disposable you te ki la sok bo pliru kim don kam ban ra pen sitom ke ban bala adap ni ha ban sanitize ban la adap you en ham nyat tu ham nyat detol ham nyat ai ti tiar ba khanchi namar mla ban use the disposable kanchi ngi hab sanitize ki ngi haban sterilize ki khnambakan long hygienic kin kablet te ngi use and throw kablet te kamde ba way brio mola bread bag ti ko mental yo don customer nu bodon jingpang la ngim te la ban long normal ten rei long ladang ngi la tho kirteng ni ki phone number ki sibo mata utu brio usitam to chuat long usitam mo tinggal ayo kan ke bantres uni ubri wan hakani tarik and then hakani dukan dia kenduk yang uni staff yang arngot tuai kumta kini customer ki bawan mo la ban monitor kan iki kalau kata bahkan pensuk kan ngai larangim tho kumni pada lo tu wan meno wan mukhap smi meno nteu tende nang ile pada kumni la sup kan Sila sanitizer, shaban brung nanti and then kita screen and then yeah, use the mask. mask. Then sit here, kila ada sanitizer, shaban First enter just put names and numbers and don't enter the customer. I already written there. That's and first look the temperature and the seat also we do synchronize. Then after sitting synchronize we using that use and throw, that's apron and only for shaving the haircuts. The say also customer it's very good for you taking the temperatures written for the names and numbers and don't allow to enter the extra customer, 3 customers only and 3 staffs and distance also 6 chairs we distance 1 chair it's good only but some residents only take 20 to 30 minutes only haircuts and shaving only don't allow. Let's see after feel scared but need money also na, like Modi said Jahan bhi hai walk also there and do some money also we need na. कूपन दो टाइमिंग रखो डेट रखो आज के डेट दो आप इतना टाइम में आओ हाँ तो ये लोग इतना टाइम में आएगा आप एस्टिमेट करो एक आदमी 15-20 मिनट के अंदर में खत्म करना सैनिटाइज करो सभी सैनिटाइज इसको हम बराबर कर रहे हैं हो नदुम दाकसनी कला आई हुकुम के सरकार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन शुरू का टाइम ला यो रू ये का गाइडलाइंस का बाय का हेल्थ डिपार्टमेंट नो कमिश्नर सेक्रेटरी जंग हेल्थ तिहांतु किला आई बोन की कंडोन बकी बो बन प्ली शुबो कुमंता किला ओंग बरी बन सैनिटाइज के दुकान शो बन प्ली नंगता पोर बला खांग min mir hap sanitize na kapor ye ka shuki jaka bat jumki shuki man bami uwe ubriu ngalada ong extra yaki sanitize no ka shuki ti kini kitiar kitar baki use kin sanitize lada ki briu ki wan rai la ka jong tumdan kam sanitize shu ai be yaki de kador ka moru ngibo lada ahi na po salon na po beauty parlor re kini ka disposable gown lani baki aga jaran towel kan tikin hap charge daga pisa namta ka gloves labu kidor kim dei ban palat e to ka dor balabu
Handai kata ka jing charge yung kedai jing ki salon jing ki beauty parlor ka bagi ju charge ka maju charge ka tu kan ya. Nalor kata lara ki ai ki beauty parlor na ki salon ke hap ai. Kumi ka gown san photo ka extra. Disposable gown. Belum. Jaran ki gloves lai photo ka. Tikim dei ban palat ya ka tu ka. Ka door sanitizer shi photo ka. Tiki hap ai extra ya. The district administration but commissioner and secretary health ru kila ong ba kila ban increase ya kari tinggal akan increase karang ba kanomdan ban sim kabutan man belada views bar hot kin bu chijaka hapo rasbin jongki melawan men step ka kali jong ka municipal kin bu apo ka plastik kin sa ayek lada duna briu tingim dom lada don kam kambun mlele Kambun kapor. Nrela radang kibri kiba up de kiban stick ikut kapor om de ban pala de ka aku mini. You kinir ga ada I instruction. Tebun kipat kli kipat long ready la syakil along ready.